Саламатсыздарбы, урматтуу менин айылдаш туугандарым. Бүгүнкү сиздерди чогулткан себеби мен жаңы айыл өкмөт болуп шайлангам. Белгисиз айылга, белгисиз маршрут дегендей. Анан ушу кандидаттар келе эле жатат, бирок көнүп деле калдык, азыр дагы бирөөсү келатыптыр. Ошону сиздер бир мен уят кылбай кол чаап коштоп калп айтып атса деле ишеним иш болуп койсоңуздар жакшы болот эле. Бүгүн келип ушу эл менен жолугайын, эл чогултуп койсоң жакшы болот эле дейт. Себеби бул 5 жыл сайын, 3 жыл сайын келе берип дос болуп калганбыз. Анан бир сураныч, сиздер бир колдоо берип коюңуздар. Мындай кылалы түгөл. Дайым эле кызыл дорожка, анан нан туз кыз, дагы эмне музыка эле болуп атат. Азыр бир өзгөчө тозуп алсак жакшы болот эле. Эми өзгөчө кылып Булар бир башкача тозуп калыптыр деп бир түшүнүп калабы дейин да, мындайын келбей калабы деп атам. менде эстеме жок да, жылкым да жок, менде болгон бир попугайым бар, эмне кылам башы, кантип турсун? Попугай? Попугайдын эти кимге жетет? Аны бышырсаң, үстүгө эле чий болот. Калганыбыз эмне деп отурабыз? Башка жок да эмне кылам? Мындай кылабыз. Попугайым сүйлөйбү? Анда-санда сүйлөйт. Көп сүйлөбөйт. Жалкоода интернетте эле отура берет. Путу менен ачып алатын котум. Жакшы болот, наоборот. Сүйлөсө эле болот. Үйрөтүп коебуз. Сен өзүң сүйлөшө аласың да? Сүйлөшө алам. Эң эркин. Жокоң мындай эң эркин сүйлөшөсүңөр да, көрүшүп калыңар да. Анда мындай. Попугайым чакыр. Чакырайынбы? Попугай тозолот. Айдап. Assalamualaikum. Uçurasın. Assalamualaikum. Sürüyorken bunu yürüyorum. Yürüyorsa bu. Derler beni böyle yok öyle sürüyor salon hemen. Derler. Bu hemen dostu bana işte akçada veriyorum yaşlar benim önce çoğunlukla koyacağım. Bunu yürüyor mu? Hazır bu tarzaya cerim var, cep bitti. Bizge bölümün akşam canımsın, korotopta canımsın özlüyor olan. Şaralayın da kaldı, az görüyorsun bak. Deputatlar özlüsün mü? Semirir, oluyor, gözler cumhur kalgan. Semirir, çaşlarda düşüp kalgan. Komzak olsa çık, jarlayın da kalgan. Aşk olmayı tutmaz. Azırında yakalayın, biz cılkı soyup koyalım. Tiri üstünde çölgen diye koşar posta. Tamam. Kodur. Azır anam bunday. Жанагы мен келинчеги бар экен жанында, ошондон чочуп атам. Себеби 2010-жылы биринчи ай менен келген. 2015-жылы экинчи ай менен келген. Азыр 3-чү ай менен келет. Мурунку 2 аялы биринчиси эмес, экинчиси аябай кыйнаган. Тоого чыгам, дышатып, артеке кылам деп, азыр мунусу кандай кылат, кандай ойсо эке, мен ошондон коркуп атам. Чече. Муну даярдаш. Азыр депутаттар келет. Мынаны айтып баштайсың. Ассалаумалейкум. Алейкум. Жок, сен айтасың ассалаумалейкум. Макулбу, тиги алейкум ассалам дейт. Ассалаумалейкум. Жок, сен айтасың ассалаумалейкум. Шундай кыласыз башына. Ассалаумалейкум жолдош депутат, кандай келип алдыңыз? Жолдорубуз жакшы экен. Түз кыйналбай келдиңизби? Шуну кайтала. Assalamualaikum, qanday yaxshi keldingizmi? Yo'llarimiz qanday ekan? Tuz ekan. Болот? Сол Дагы үйрөнөбүз да? жөнөбөт калган. Assalamualaikum, qanday keldingizler? Yaxshi keldingizler. Yo'llarimiz tuz ekan. Аялыңыз кандай келип калды? Жакшыбы, жеңем, үйдөгүлөр тынчпы деп сурап деле коет. Бала чаканы да сурат. Бала чакасы. Tinch qo'yajingim da. Bo'ldi, dayar. Bo'ldi. Keladi o'xshaydi. Mashina minib o'tib, chiq, tos. Kelaydi.
Bizim yollar düz beken. Bu papugaya o. O da tutmuş. Bu erkek mi kaçıyor? Erkek. Hadi ya biraz şey yapsana. Assalamualaikum. Kanday geldiniz dışarıda. Hoş geldin. Yollarımız düz beken. Vay tüp geri gidecekti benim lambadan elbile geldi. Düzeken. Sorun ne senin uyuşturursun da? Hayır, özgür çakıldım da olmaz. Assalamualaikum. Kanday geldiniz dışarıda. Hoş geldiniz. Yollarımız düz beken. Düzeken. Cengem kanday жақсылы. Жақсы. 2010 жылы bir başkanımız demek. 2015 başkanımız demek. Hazır taptın satsam cap okşaydı ha. Geçke internet çok oydu. İnternettekileri de aytırdım. Başka. Ha, internet. İnternettekileri aytırdım. İnternet. Başkaça toz olan dedik de daimilen antus kısmı olur. Birinci yolu görüşün bunda. Ötüyorsun sen, ötüyorsun. Ötüyorsun diye ötüyorsun. Öte жақсы келдің. Рахмат. Мен енді қалғанға Ben bunda elді жинап қойдым. Негізгі мәселені, азырғы мәселе жауын-шашын болады да. Programmаңызды tanıştırın. Жауын-шашын бойынша. Жаңғырca ben özümün kolumla sömöymene bulutlardı cıldıram. Bununla dertip koy. Bunda güç hiç kimge gelmedi. Bir gana mağa verilgen. Başka hiç kimden kolundan geldi. İnternette görген айтады. İnternet. Айтады. Айылда арғанда проблема бар. Айылдың ең чоң проблемасы Bizden ayılda 10 ayıl hükmet var bir ayılda. Oşun oy ayıl hükmet birigip bir 20 ayıl hükmet bolup ketse de anan akçaynek bolup anan oşundan keyin ayıl hükmetler böyük etmez öyle var. İnternet. интернет екен. Түсіндім, жоқ. Айтыр. Интернет көп көріп тұр ба? Түсіндім. Анан мен биыл жаңашыл болып аябай. Ел қиналды. Февраль менен март алмашып қалды ұқсайды. Сіздер қиналыңыздар ма? Біз міне қиналмайық. Анау шу İnternetten görген de kızlardı. Айтыр. Біз құдай бұйырса егерде Başı jaman жалтыра komor дейсің. интернеттен көрген. Мен айтып отырды ya. Тұңғыш президент айтып. İnternetten көреді да. Başın mumu жер шишком менен мумга отурарган не? Жаңағы биздин айылдын ортосунда дөбө бар, шиш, ошого желек сайып берсин деп атат. Айылдың проблемасын айтып отыр. Ошону айылдын баарын билет. Саяус. Анан жамқырда кичине қиналбасын деп мен ушу жамқыр сіздердің баарыңыздан Мунуңар жылкы соғонго тойбойт мунуңар. Урзагы жаман чоңдурбайбы, Жаңағы Бұнда интернеттен бе? интернетте жүрбөй жана мал сойбой кылат экен, ошону айтып атат. Эмесе. Бұл интернет жоқ эле документ Жок, эмен айта бериңиз, программаны айта берсеңиз. Анан ушу жаңчыл болуп аткандан эл быйыл аябай жүдөдү жамгырдан. Көчө балчы. Базарга менин аялдарым барат, тойса аялым барат. Интернетте айтып атат. Кармап турган мен деген. Башка жакшы жүрөп турчу. Жамгыр бардыгы элди жүдөттү. Анан ушу айылга мындай бир сиздер жүдөш үчүн айылдын үстүн мындай жаптырып берсем деп атам да. Общий эле навес кылып. Тоодон баштап айыл детейине чейин. Ой, аферист. Интернет. Жана сөмөй мен жылдырам дегенди айтып атат. Что? Түз алып беріп атат да дедімші. Жок. Айта бериңиз, Жанагы көчөнүн баары балчыкка, ар бир көчөгө шагыл төкпөй эле жаап саласыз айдын баары. Шагыл төкпөй эле коюш керек болуп калыптыр. Сен өткөндө биз эле шагыл төгүп берем десем, мен төкпөй элечү. Шагыл төккөндүн без турган качан төктүңөр? Аферист. Не? Bunu
Birine üyretip konuşuyorsun hani. Жо. İnternetten айтып бар. Oşo şakıl tөгüp bereyin desem vuruştu elde. Geç gele gelip жылда келе şakıl tөгüp öresеңер mi? Жолдорубуз көтөрүлүp, үйлөрүбүз жолдун этегине түшүп кетти. Үй ылдый бар. Улам жол отогу ошо модадан калыптыр да. Анан ошого мен шагылды жок, бирок таза сууну чыгарып берейин деп атам. Жата. Каналда. Я. Канал. Kanalda var mı? Kanaldılar mı? Kanalda asfalt katmayı da Oğlum çakısı. Çakır. Çakısı ver geçiyor. Çağırıyor musun sen? Hadi bak. Kutu inemem nesin çakma oğlum. Sen nelerde aytıptasın ya? Үй алган деп айтты жандан бери. Анын жамандатпай, анын тойбой. Görgönünü aytıp eken ha? Үй алган, аны сыйлап жөнөтпөсөк болбойт, анын курдагы дагы тойбойт. Ал 3-чү айыл менде нормально жашабайт болуш керек, ал жыл сайын айланат деп айтып аткандай болот, чыкты жана. Bunlar bana çaktı. Ya şu satmaysan bana. Öyle. Ya bu bana gerek. Öyle biz şimdi ayılga gerek mi? Kalkıra sayın o gerek de. Ayılga gerek de. Ya bunca da bışıkaka girgizilgen boza bu görgönüne çıkıştı vardı bundan. Ne gerek iken mi? Ya bunu sat. Ben sana jol polu var bütün bire. Ya anın jamandan gına maga sat. Ayttım mı görgönü kattı bu. Basınlar satmayla jana kanalda da tasası oldu. Bütün bire. Basma. Ağır kanada. Dur öyle tabak var. Kızım. Çok kızım var. Bağırdım cadrak baş verir. Чоң киши көрсөң жинибиз келип калып түшүнүп атамыш. Ушу өчүңөрдү концертке келип аласыңар да кудулдардан чыгабыз.